CEM Taliram Longhangapan Bharat Virtual University for Peace and Education Pen Doctorate Award Kipi. Harlong Jowe Sarbang Pli Arong Arisui Jangatum PWD Atawar Kaselam. Lumbajong Baptistra Satum Ningkaniko Rapo Kechok Pen Riptarin Amumang Katalon Pon Misen Pen Kapachun. Kadokoi Kat News Kilang Ara Dona Phantan Nilihin Pen Kardom Nang Pajar Iklo Kardom Actinan Beer Tang Ton Pen Arjuik Thap. Bengal along CEM Taliram Longhangapan Bharat Virtual University for Peace and Education Hin Pen Doctorate Award Kipi Kapajar Berta Kat News Asa Hemalong Berta Nanglek. CEM Taliram Longhang Karbi ang long Atramos Counter along CEM ang Hoy Kang Nilong Ningkang Narkep nang Plengsi Pini Arni Keme nang Mansi Karbi ang long apan Monsam Lapen Kaching Thura Tawar Ke Wan Thek Abangpu CEM Taliram Longhang Karbi ang long apan Nong Mei Wan Si Ke apan Isi Ke Klarbor Asimbon Ke Wan Mate Kedeng Dun Bangsuar ni Keme Ajay Mekalong Dr. T.N. Swami ex-Indian Army Officer, Dr. M.M. Ahmad, Director and Vice Chairman, Advisory Board, Bharat Virtual University for Peace and Education, Srejat K.R. Puram, Divine Grace Educational Trust R, Divine Grace Institute of Health Science, Mr. Chandru Gowda, well-known actor, Srejat Iwan Lokli, ex-MLA, Karnakata, Srejat Ramesh Chandra, playback singer, Dr. Raja Balakrishna, film director, MP Horen Singh Bey, MLA Tumbida Singh Ingling, Rup Singh Teron, Karbi ang long Autonomous Council Deputy Speaker Rites Inghi EM Lapen MSc Atum Sitong Dun Renti. Co-founder Chairman of Bharat Virtual University for Peace and Education, respected Dr. M.M. Ahmed, Honorable Director cum Vice Chairman, respected Mr. Kumar Rajesh, Honorable Dean of University cum Director, and respected Honorable MP, South India famous actor, Sounden Gowda present here. Life has given me so much of great opportunities to serve my own people. Since from the beginning I started my political career, I began to see there a lot of work to be done for my people. We need development. We need peace in our district. Peace cannot be kept by force. It can be only be achieved by understanding. It is vital for us to possess peace within, because peace is the path from the beginning, growth and prosperity to society. With the emergence of 6 militant groups, activities in our regions, it has hampered peace, stability, and social life of the people of Karbi Anglong. Our guest of honors, our university founder chairman and Mr. Dr. T.N. Swami, officials and all doctors awardee, friends present here. Today this is a very auspicious and very special day in the history. You know why I said very special day? Because we organize a big convocation program every year, but this time on a special request by someone, Mr. Hazarika, for the CM sir, very VVIP person from Karbi Anglong, Assam, who also deserve this prestigious honorary Causa Doctorate Award and also Lifetime Achievement Award too. And we are gathered here in this hotel conference room. This prestigious honorary doctorate award is recognized by Niti Aayog Government of India. I must say here that this prestigious honorary doctorate degree award ever cannot be compared with the money. This doctorate degree award only on nomination basis, considering to uncommonly meritorious accomplishment and activities in broader area.
CM sir is introducing. Hamren Ward number 7 Kapalo Harlong Zoe Rong Hanga Rong Pen Here's View English School Kachilenga Tor Anikan Ong Dung Pen Kastaloka Viderajok Nonke Dangnia Gari Anta Kachileng Kachitoro Kajok Pini Risui Jangatom Chelang Si Kapik Lama Cycling Pona Birta Perangke Huntor Kropen Birta Nang Pale Bangso Atowar Ihud Isike Iksip Nelep Atowar Lo Bonta Ningkaniko Sosei Thangnat Kastelam Tu Kaviderajok Nonke Dangni Dangthom Agarianta Kapacheleng Sungkrung Khangjang Lo Lanang bong ke harlong thok pichom picham anta ka viderajok nonke longlora dong manlap khangjang lo lasi sarbang pli arong ari soi janga tum chepengsi pini longle kapik lamasai kedeng padapor bangso atwar jo padap ka chehela don pharwi sibak duji lasi laki nitu matwar pinaka posi methang ama thurpak chiklem nang koklopusi risoi janga tum pen pherangke tuma phan than pachini pon अर्जिंग वाला लसो तो वार बैंक कहीं नो है माने कहीं नो अनिंग कान डोलो ओ सलाम ले ओ अपरांग ब्लैक तो पिंक तो वार लो लगे ओ नॉन से हिनु पुया लो दा पामो paklang pon pen Hillview sekolah lato atova raja to kahino ayu ding uluma adi ding hoy lo ding hoy penangan atas itu tupu misen cehla do nong luma Chelat dun long lo. kanan ba kang ba Ai kaning koi ke so se chat ba. kote bihe ku cehla dong chota lo Bihe ko chelat long chala. atova nang black to pink ga cehla dong luma helat no lang kalau nang liar ka ko an lo arta ingkan ingkoi bela ko wela ko te la so black to pink the ko nong le di theno la Nili 19 lo. 19 lo te ba so atova black to pink misen ho cehla dong luma He chela do nang le pin la. dem male kumak sinang ke toy mana kuning hang ke ma Itum ning hang si klem. abe ah te so atova black to pink ho the ko nong luma ka thenong elang ni the ko nong le di Nan first year la. pas ya tani kan kan lo na Nili he 17 la so atova black to pink the ko nong luma tenang le. kita black to pink atova ku chini manong ke Chini pa ke mathe la. Mane prang ali mi ho. Lumbajang baptir satum ningkaning kora phoke chok pen ruptalen amumang katalon pon ninia farman lamding road kilometer market mi thang chor salong mesen pen kapachon pona berta kat nia sa hemalok berta nang pale Phaikoni Troxia da por phai surke ba por pen ruptalen along e kang puaja mek Reverend Davidson ingti KABC GS la pen Pastor Bijoy timungatam arding pensi ing pupon lo Bangso Pit por phai kep apor pen anam kardama gilja pangcheng lo Pastor Barim Sarsing ing hi pen mai chipai pupong si pangcheng pon Reverend Lawrence ingtia hin pen si lokimu ing pupon lo Ti ang baptir church a hin pen arnama phan ning ka chingduk la pen ka chero alun hai parju Sang pikle risati sopi pen Bible ka porhi akardom ardom ponlo la pen Reverend Davidson ingti KABC GS pen rata phan arnamalam than pachini pontu Pinika pajot arni ruptalen asengkan katalona long arnama phan kirokar chu alun la pen arnamalam ke than he hui paduposi pinika pajot arni mesen pen talon pon Hitung lumajang Doctorate lagi 8 kilometer lamdeng road tuar ini jujut sih magi andung gitar ni lo sini ngerong parping lo ditung kan ko rapot di truk itu masuk di porben hanbang tumpen aleng kita tumpen reverend tumpen itu man bidi sudah kita tekan dan harus sekali bang hilangan tapi lamso amo
lo bang so tim lo ka ching thul ron bom ji ke pra ye pan pen ning it thek pen ning kan sam ka do we ka man pi je kang lo pi sre pan kang lo asi ro pi lo ni no rat news pen news live pen part ka Karbi news channel ma ta me le tum lo bang so और कितने पेन Karbi yang mau makan man apa cini kau cetak kau temel si aku pada juru Karbi kau sini ni pen dia Discharge talin archo me ache to lo kon ngaro party lo so amonduli ki haro pressure kera tro maning kan jakhong ni phai tro siani ini me thang mata la sunan che tong dun pen ini ni dai ko ko cho so na che tong lo ko ni se na na kero party lo pen la ke uni ra tu acha ko pen na ki sore la puri ko na na maka je so ana makera pen jo si la ni kai ko la bacha e play lo la posi la practice ni ko cho na ma ni ni ya to pen kero ki party lo ana mano ase pe thena West Karbi long iya mondulia long ingdeng kithom Central Presbyterian Risunim so ame me set pen pachun ponlo Kidam tang phai kuni pho pen pinian rambeng ramphan katikuk temang thangnat abesi arnam hil jume pen me pechun longlong me pu kurusar philip hanse pen kirunga me japon lo laso si kurusar Vince letimung pen athe kapathe athe pi alam pen penang an than pajerni si anik rumpon lo Lanpar ka kurusar Edward Teron Executive Secretary IC CPRNA penta Jumesan Arnamalang Thanpon lo Ningkan hini pen epong Karbiang long West Karbiang long Risunim su lapen di Mahasar District Chilang pen labang so me chitong si mesen me et pen pechun pondo Lakon thak si along ritin pen kurusar atom ta me chitong dun si me RDP dun long Lapusona Pura Hood Richardson Hanse Border Development Board Chairman Augustine Hanse Minority Welfare Development Board Chairman Pritam Rongpi Yuwa Morcha WKAD BJP President Niwel Thangcho Amreng Mandar BJP Vice President Atum Tameche Tongdonsi May RDP Donlo Nanmalam Sopor Phan Bir Tamu Inton Iksinang Nalitum Azo Filo Dowai Daru Kilong Kasik Sakdoma Do pulo tangti non pen ke ma thanang nilo Alon Medical Store Ketching si Karbiang bong pen kampucheng pharmacy Lapang so pharmacy la ke 24/7 ing pulo Lapen ajada duwai le nang jisita ladak longpon ekje Lapen kilong ya duwai nang ji pulo te order pikang lote prapchin pen longpon ekje Lasik Difu Medical College and Hospital opposite Alon Medicare Store along nang litung tak Humre Ignot. An sose kachini jiapan la abel kipia number along Humre Iktame. Nang litung hem along office matimur along security kibi pon jiapan kiridoma. Jong si do pulutang te non penke mathanang nilo. Karbi Security Service Private Limited along Nanglitum Humrekno. Nanglitum Ladakh Security, Bodyguard, Driver, Housekeeping, Technician, Electrician, Pendanglok Asan a service tame longpon ekji. Lasi Apor Panahok Hepin Pen Humrekno. Karbi Security Service Private Limited, Difu TV Center, Karbi Anglong, Assam. Nanglitum Kachini Letho Jiapan Bimol Keling MD 9390632433 Lapen Samsung Rong PVIP 9365931810 along Humrekno. Dihinamo pir pothat birota along Wangthlo. Lakhain ko rapho Nilip MSC constituency ka parlo Chokiohola Indoor Stadium along second winter badminton championship kachipate kapaman pon. Bangso along kachipate ponason laki men's double, mixed doubles, men's double, veteran age 35 plus, women doubles, men's doubles under 17, men's doubles local handlo. Chokiohola Badminton Club lape Nilip Sport Association atong chipatre piponsi pangcheng pon.
Nilip Badminton Club Amepu Tendon Rongpar, Chunbang Justin Rongpi, Lapen Nilip Sport Association Amepu Winson Ronghang, Chunbang Noa Phangjua Tumpensi Kipatu Kachipate Anasai Kapachun Ponjia Phan Anghor and Ponlo. Lasok Akipatua Long West Karbi Anglong, Dipu, Bukazan. Tournament bilote pinangan riso jang non kitul mi amumar tum theglong pen pinangan kipatuna aning hangku busdi tum ningthelo son thak thaksi non nili labangso nanak tum kat channel hin pen pachinang tum na hello non nili tum ada labangso tournament ki bi lake nili badminton club lapen collaboration in collaboration with Nilip Sport Association nangli ronghang sang ho NSF Maipu lapen nangli Tendon Rongpar Nilip Badminton Club Maipu no lasi paning we din tum theglong lo pinangan Halloween pen dak nang cepati du natum dongka pen bang ikep ne tim point ne amumar tum dak nang join to the pot dinarong so na taxi di full pen sitami mixed double veteran team so taxi under 19 cha under 17 tapos na duo armu ada chitong pal tum churu parpil lo asi kijutsi nalito bangso kat channel pen rada pana pachini ji ko hello so na taxi ditum kaching hon nai Karbi Autonomous Council CEM Hai Tuliram Ronghang ke Japon Karbi Long angkang tepi lapusona taksi sport culture ke promote ponjia phan anutin stame mathaponangji sona taksi non litom 26 komosti long stame constituency long stame non pinangan mini stadium ke impu pontang lo tik son taksi ningchelo non litom nilip long stame non papigo badi aduntu abangso kecepati ke bipon along kona nat sini kecepati pan kebang like tumane all Karbi ang ho kasi tum invitation sila na pen mang tawang no nangan na sandong kamu kam West Karbi no men bang headquarter hinin bedamang ulo dak sila jan to do sana taxi date for school association tan do sipanangan na participants do no lamin ini dak second winter badminton championship ke patron isi ni lebang si bang PO dak ni barat ate dan ni ada sesuai jang pandai si encouragement pi konsekuensi si ni teknologi no asi mesen pen so kelas tami sul kompo busini ling keno pin kiceng share ni no tami kiceng sudah mina tam si mesen pen sul pani basi ling ke pono pen si mo ani ding man san kan pek tapi sama le tournament ko sanam sa ko kalau bangso kecepati bang gente niguan phansi nang tum ke thik pon 2 days han sikon Lapen Karbi Anglong angkang atum kipatu aning ke hang nai na yatum nang cipati don puta pachini pontu. Dena rong khilanti munga rong risunim suate ranatum pater biponsi aning kanwang ason tak taksi ingdeng narkep education awareness kam felicitation ajai make up aman pona birta phirangke Rajib Bepen kat news asa hemalong birta nang pali. Den arong hawar pen rong khilanti mung arong sita rong barim lo lasonsi rong khilanti mung arong arta ningkan pharu hini soselo. Labangso arong asar lake long bamon timung lapen rong basa pi lake kazor milik pi atum henlo alang litum si labangso arong mesen pen lang cari ponlo labangso arong lake kadu kawe don tharu isira doning ko ratrokan aphaido Piniaja mekalong HSRC, HSBA, lapen MA ki undun tang atum phan, man peng pen archo ponsi, non kachali bom awe ki mi atum phan, mesen pen, kachali dun thek jia phan isi towar ki me ki thana sonsi paman ponlo. Nani tung chelangun, apor pen usumar kiju idam hong, apor kon sinang chilut, di ada kon si kitul ma, lu chelang ile ma laso bosu ke api nusi, abisi ka cecek hek, apung tunggelan, cecek we do hek. Kami kali aku nung equal responsibility sila cara pinon asomar tungke apa ikan si abisi keciniat di apa ikan si jar kita pai di kasi raso honmu kan kenani tung selang donang jila bangke aro angpen hala hem
environment cimu dulu kan inje sona hem environment bang celang nanti osomar pancet han cimu nanti mi hingno aro itu riso okor jangan nang kun students tunda kali nang rights cuci ni chok ke chok si duties responsibilities ta cuci ni itu cerpana ko ma made itu pilih lah pasal le kopi bosi riso ate rame hime la pasal ame kopi bosi itu pasal di pona ko ma education awareness come felicitation program lalu je education awareness bane itu kecali kososi program thegi ma lapete kososi itu angsong gitu thegi kethek nahi ma kososi itu labaso education awareness pen ini tuh kososi aki sun kecepat proteksi ma tu cethana cinunang tu kebatha Bangso Ame Ajay Mekalong Dr. Harvey Ingti Therapy Assistant Professor Rukasten College Bokolia Sarlongki Ingti Advocate Dipu and Session Court KSA Kongchun Bang Budho Terang Mahamaya Constituency VDC Chairman Rajesh Teron Longsing Timung Tumpreng HS School Principal KSA Harakhat Regional Committee Kongchun Bang Budho Terang Apen Rong Khilan Timung Arong Araratong Chitong Don Rinti Si Aliracham Pitun Rinti Awareness felicitation lapang so ningkan bang kami lapang so program dipon ber lagi lapang so program dipon ke lagi mili mina jongjong panali ili ketek jalar alang lipan anu dapat pan patek ko sa lapang so program dipon lagi laso program dipon lo ko ke asap so ketek cejarji ma pusi lihin pen ke mata dam sa lapang so program thik pon lo lapen alang litung foundation apandar atum kustame lang macuro ni la sahala tum klema teng sa pini anta litung bong halang so aterang hin pen lapon kasi labang so poem kibipon lati cinthur jima kasi litung kibipon lasi litung marong labang so poem kibipen asap so kacinthur asomsi ba kithek ma kecali ning hang so si kithek konong si lasi litung puta bipon ver lasi kadu hanta chuning relo Karbi ora hanta chuning relo si arong kin kami labang so education fan important ai kusi nilihin pen matha dam lasi nili moto ke lahan lo nikiliola nikethek thela anut ka prek pathek nang kusi nili ke matha dam lahan nili moto ke si alam thita patingpon bang pu hian lo la kharcho pon ke ini kharcho pon ke laki bangin koi am pasi archo pon lo laki metric ke bang sikep lapen MA bang hani lapen higher secondary bang drop ni pini aning abitu dero Arni kang samlun kana malena long owi kimi lun se pi ni tuti mungpi lapen lun se po sonjet rong hangatom chetong don Pinia biota pangla pangsi kang ton iklo do methak me kurang thu